premier lieu, remercie votre présence parmi nous, un public. C'est pour nous un grand honneur que vous êtes ici dans la fête de Santa Maria. Excusez les difficultés de la technologie. C'est un grand honneur que vous êtes ici parmi nous dans cette fête. Au nom de la paroisse, nous remercions beaucoup votre présence. Maintenant, je donne la parole à votre Père Jacob parce qu'il fait la présentation un peu plus extensa de votre éminence. Merci beaucoup. Moltes gràcies a tots vosaltres també per estar aquí en aquest dia. És la festivitat de Santa Eulàlia, que com sabeu sempre és una festa important per la nostra parròquia. Normalment està el nostre bisbe Vladica Luca, però en aquests moments el nostre bisbe es troba amb el patriarca en visita oficial de l'Església Sèrbia a Austràlia. I hem tingut l'honor aquest any de tenir entre nosaltres Vladica Amfiloche i per nosaltres, com ja li he dit, és un gran honor que estigui ell presidint aquesta festa. Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braći i sestre, pares, germans i germanes, eminències. Da me vi čujete ili nego. Čast mi je da u ime eparhije Zapadnoevropske i njegovog visokog preosveštenstva gospodina Luke, en nombre de la parroquia de Occidente y el bisbe Luca, čast mi je da vas sve pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu y desearles la bienvenida. I da tom prilikom među nama večeras pozdravim jednog velikog gosta. Y asimismo, esta noche aquí saludar a un gran invitado que está aquí entre nosotros. Čiji sam ja dugogodišnji učenik bio. Cuyo discípulo yo fui a lo largo de los años. Da vam predstavim njegovo visoko preosveštenstvo. Les presento al metropolita, señor Amfilohije. To je jedna ličnost koja zauzima jako bitno mesto i bitnu katedru u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Es una eminencia, es una figura que ocupa un lugar muy importante en el seno de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Kao još mali mu poziv da služi Gospodu i narodu i svima. Desde muy joven, desde muy pequeño empezó a servir a Dios y esta noche aquí, también aquí a nosotros. Završio je Bogosloviju, fakultet. Estudió la Facultad de Teología. Studirao je u Ženevi, u Rimu. Estudió en Ginebra, en Roma, u Grčkoj, en Grecia. Gdje je doktorirao na Svetom Grigoriju Palami. Y en la Facultad de San Gregorio Palama, en Grecia, se doctoró, hizo su tesis doctoral. Također, asimismo, predavao je i na Svetom Sergeju u Parizu, katedri. También fue profesor en la Facultad Saint-Serge de París, la Facultad de Teología Ortodoxa, Saint-Serge de París. Jedna ličnost koja je uticala dosta na njega, odnosno ima više ličnosti, ali dve treba izdvojiti, oca Justina Popovića, čiji je učenik i duhovno čedo bio, i Pajsija, oca Pajsija, Svetogorca, gde se doduše u Svetoj Gori zamonašio i odabrao monaški put, posle čega je i bio izabran za episkopa pre svega Banatskog, a potom i mitropolita Crnogorskog Primorskog na čijoj katedri već je na čem tronu je već dugo godina. A ver si fue discípulo o sus padres espirituales sobre todo son dos, el padre Justin Popović y el padre Pajsije Veličkovski, Svetogorac.
Poslije ste rekli... Zamonašio se na Svetoj gori. En el Monte Athos cogió su hábito monacal. Izabran je za episkopa Y Banatskog. entonces fue el obispo de Banat y a continuación el metropolita de la zona de Montenegro, la zona de la costa montenegrina. Možemo govoriti mnogo o mitropolitu i njegova biografija je velika, ali ja nisam ovdje sada da zauzmem taj prostor vremenski koji je svima nama ovdje dodeljen večeras i htio bi da mu se zahvalim da je se odazvao na naš poziv i da mu još jednom poželim dobrodošlicu i da ga zamolim da nas pouči rečima duhovnim koje sve nas već godinama uči. Podríamos explicar muchos detalles más de su biografía, por supuesto, pero yo no quiero robar el tiempo de este momento tan importante que le tenemos aquí entre nosotros para que con sus palabras y sus enseñanzas espirituales también nos transmita a nosotros algo de esto que ha ido enseñando a lo largo de toda su trayectoria esta noche aquí. Časni oci, draga braćo i sestre, Estimados padres, eminencias, hermanos y hermanas. nije prvi put da dođem ovdje u Barcelonu, No es la primera vez que estoy aquí en Barcelona. a posebno se sad radujem što sam došao za praznik Svete Evlalije. Me alegra especialmente que he podido venir ahora aquí durante la fiesta de por la fiesta de Santa Eulalia. Kažem ocu Juanu malo prije, imamo jednu monahinju. Acabo de decir al Ja padre mislim da je to Joan, prva monahinja u našoj srpskoj crkvi koja ima ime Evlalija. tenemos una monja, creo que es la primera en la iglesia ortodoxa que tenemos, que se llama así, Eulalia. Da. U vrijeme kad je trebala ona da se zamonaši, ja sam čitao žitije, njeno žitije. Y cuando ella tuvo que coger su hábito monacal, yo leí la historia de la vida de Santa Eulalia, de esta mártir, Da je dobro da joj damo to ime, to divne svetiteljke. y entonces me pareció que es un nombre adecuado de darle el nombre cuando cogió el hábito monacal de esta santa. Samo ime Evlalija znači ona koja dobro govori, Evlali. Evlalía, Eulalia, la etimología del nombre quiere decir la que habla bien. Pa s obzirom da je ova monahinja lijepo govori ovako, voli da priča. To je vrlina svih žena u stvari. Como esta monja hablaba muy bien, habla muy bien, que dicho sea de paso es una característica de gran parte de las mujeres. Da. Ali ono što govori, govori divno, naša sestra. Pero ella lo que habla, lo habla maravillosamente bien. Dakle, radujem se što sam ovdje za ovaj praznik. Me alegra estar aquí entre ustedes por esta fiesta Pa gledajući vas ovako ispred sebe, y viéndoles así delante de mí, vaša časna lica, sus sabrana. rostros aquí reunidos ante mí. Sjećam se jedne izreke jednog drevnog egipatskog pustinjaka. Me acuerdo lo que un hombre de desierto de Egipto dijo hace mucho tiempo. Koji je rekao, i to je zapisano u drevnom pateriku, Esto está apuntado en el antiguo Patericón. Paterik, to su izreke svetih otaca Son, pustinjaka. es un libro que reúne las máximas de estos hombres del desierto, santos Kaže taj padres. pustinjak, video si brata svoga, Has visto a tu hermano, video dice esta máxima, video si Boga svoga. y has visto a tu Dios. I zaista Bog se otkriva Y es lo que nama, ljudima, realmente pasa. Dios se revela a nosotros humanos, sva tvorevina božanska toda la svjedoči creación, o Bogu. todo lo creado, toda la creación divina es testimonio de Dios.
A prije svega, iznad svega, to je čovjek, Y sobre todo lo es el hombre ljudsko lice, y el rostro humano. je ono što je najdivnije svjedočanstvo Božjeg prisustva. Es el testimonio más maravilloso de la presencia divina, Jer je čovjek biće koje je stvoreno po slici i prilici Božjoj. porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Koja je to slika po kojoj je čovjek stvoren? ¿Y qué imagen? A imagen y semejanza de qué está creado este hombre. Apostol Pavle nam to El apóstol Pablo nos lo explica, nos lo kaže da dice. je Isus Hristos, on je ikona tu theutu aoratu. Él dice que Jesucristo es el icono Nevidivoga Boga. del Dios invisible. Ako je čovjek stvoren po ikoni Božjoj, onda je on stvoren po njegovom liku, po liku. Si el hombre está creado según la imagen de Dios, entonces está creado según su imagen, Po liku logosa Božjeg, del logos de Dios, del Dios encarnado, kroz koga je sve postalo što je postalo po riječima svetoga evanđelista Jovana. a través de lo que se ha creado, todo lo que se ha creado, tal como enseña el evangelista Juan, San Juan. Dakle, on je, kroz njega je sve postalo Es decir, a través de él se ha creado todo i sve u sebi nosi njegov odsjaj, njegovu ljepotu, sveukupna tvorevina. y todo lo creado lleva su resplandor y su belleza. I kao što preko jedne ikone ili jedne slike prepoznajemo slikara, Y del mismo te modo icone, que a través de un icono podemos reconocer al que ha creado este icono, al iconógrafo, tako dakle poznajemo Boga preko ikone, preko onoga koji je stvoren po njegovom liku. del mismo modo reconocemos a Dios, conocemos a Dios a través de aquel que ha sido creado a su imagen y semejanza, a través del hombre. Poznati ruski teolog Tarjajev u 19. vijeku je govorio da je Un teólogo ruso, najjači dokaz Tarjajev, da Bog postoji, najjači él dokaz decía da del Bog siglo postoji. XIX que la afirmación más firme sobre la existencia de Dios Jeste postojanje čovjeka. es Čovjek la kao existencia del čovjek, hombre, kao- es el hombre como ser, como creación. Vi znate i u skolastici pa i u apologetici hrišćanskoj govori se o raznim dokazima. Tanto la escolástica como la Postojanje apologética Božje. cristiana hablan, explican de muchas maneras, intentan explicar la existencia de Dios. Međutim, samo postojanje čovjekovo, No obstante, la existencia misma del hombre najčudesniji je dokaz da Bog postoji. es da el Bog milagro y la afirmación más milagrosa que nos habla, que nos afirma la existencia de Dios. Upravo sa razloga što je čovjek stvoren po liku i po podobi, po slici i prilici Božjoj. Porque el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Stvaranje čovjeka po slici i prilici Božjoj Y esta creación del hombre según la imagen y semejanza de Dios je priziv čovjeku da postane još sličniji Bogu nego što jeste po svojoj prirodi. es a la vez la invitación, la llamada al hombre de convertirse, de elevarse, de ser fiel a esta imagen y semejanza según la que ha sido creado. A ta sličnost čovjeka sa Bogom, ona Y su semejanza con se Dios sve više i više produbljuje kroz čovjeka se puede profundizar cada vez más y más a través del ser humano i dobija svoju punoću u
samom dolasku Logosa Božjeg y llega a su u ovaj svijet. y llega a su plenitud con la llegada del Logos, con la encarnación, con la llegada del Logos a este mundo, la encarnación. Kad je došla punoća Dios. vremena, onda je Bog poslao Sina svog jedinorodnog, Cuando llegó la plenitud de los tiempos es cuando Dios manda a su Hijo único da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. para que cada uno que cree en Él no padezca, sino que tenga la vida eterna. Punoća božanskog otkrivenja La je plenitud upravo de la u revelación javljanju divina Hrista, o inkarnaciji Hristovoj, o vaploćenju toga Logosa. es precisamente este momento de la encarnación de Logos, la encarnación a través de Hijo de Dios, Cristo. Zato je i suština bića i suština ljudskog života Por esto la esencia i del ser, cilj svega postojećeg, la esencia del ser, la esencia, el sentido de la vida humana y de todo lo existente, to je upravo sjedinjenje, dodir es la sa Bogom. unificación, como la compenetración, ¿no? La sinergia con Dios, Dodir sa Bogom. Dodir. como contacto con Dios. Bog se dotakao nas. Dios nos ha Uselio tocado, se Dios u nos ha nas. tocado y ha entrado en nuestro interior, Pun blagodati i istine. lleno de misericordia y de sinceridad de la verdad. Ovdje pomenu malo prije moj đak, Mi discípulo oca Justina Popovića, jednog od najnovijih ha svetitelja mencionado al naše crkve. padre Justin Popović, uno de los santos más importantes de nuestra iglesia ortodoxa serbia. I uopšte Y no solo la pravoslavne. Serbia, sino de la iglesia ortodoxa en general. Poslije drugog Vatikanskog koncila, mitropolit Damaskin Después del segundo Geneve. concilio vaticano, el mitropolita Damaskin de Ginebra tražio je od tada poznatih pravoslavnih teologa njihove komentare na drugi Vatikanski koncil. pidió a los teólogos de entonces que comenten, que hagan sus comentarios respecto a este segundo concilio vaticano que había tenido lugar. Onda je tražio također i od oca Justina Popovića. Y asimismo le pidió su opinión al padre Justin Popović. On je odgovorio na tu njegovu molbu i on je napisao jedan članak pod nazivom Čovjek i Bogočovjek. Entonces el padre Justin Popović contestó a esto y escribió un texto que se llama Čovjek i Bogočovjek, el hombre y Dios hombre. Dios hombre. Damaskin je objavio zbornik tih tekstova pravoslavnih teologa o drugom Vatikanskom koncilu, ali nije objavio tekst oca Justina. Curiosamente, Damaskin publicó todos los textos que otros teólogos que participaron en este concilio segundo Vaticano escribieron, pero no publicó el texto, no incluyó el texto del padre Justin Popović. Zašto? ¿Por qué? Zato što mu se učinio suviše radikalan. Porque le Njegov pareció tekst. demasiado radical el texto que escribió el padre Justin Popović. U tom svom tekstu, otac Justin, koji je bio inače i filosof, nosio ime Justina, filosofa drevnog hrišćanskog apologeta. Y en este texto el padre Justin Popović, que llevaba el nombre del antiguo padre de la iglesia, Justin, On je apologeta, naveo 3 kriterija, 3 mjerila cita 3 criterios, 3 valores de algún modo sveukupne stvarnosti. de la realidad creada. 3 mjerila i čovjeka i Boga i božanske 3 tvorevine. medidas para valorar tanto la creación
humana como bueno, todo lo creado, ¿no? Por Dios. Prvo mjerilo, to je mjerilo Por el hombre. jonskih filosofa, Parmenida i drugih, El, koje prim- glasi čovjek je mjerilo svih stvari. el primer punto, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto evoca ya lo que decían los filósofos presocráticos, Parménides y otros. Onda navodi drugo mjerilo, Platonovo, Y luego, Aristotelovo mjerilo, el segundo punto, algo de lo que hablaban Platón y Aristóteles. Bog je mjerilo svih stvari. Dios es la medida de todas las cosas. A onda navodi treće mjerilo, Y el tercer punto, koje je jedino istinsko i puno. la tercera mjerilo. manera para valorar, que creo que es la única auténtica para poder valorarlo, Bogočovjek je mjerilo svih stvari. que es que Dios hombre es la medida de todas las cosas. Ne samo čovjek, No solo hombre, ne samo Bog, ni tampoco solo Dios, nego Bog sino Koji je Dios postao čovjek que se hizo hombre i čovjek koji se sjedinio sa Bogom. y el hombre que se ha unido con Dios, que se ha compenetrado con Dios. A upravo taj Bogo čovjek jeste vječni logos Božji koji je Justamente este Dios hombre es este kroz logos koga je sve eterno nastalo i koji je de stvorio Dios, a través de čovjeka todo ha i sido čovjeka. creado. i koji je punoća i božanskog bića i ljudskog bića. Porque a la vez representa tanto la plenitud divina como la humana. Da će reći otac Justin, ako Bog nije postao čovjek, El padre Justin decía, ja ne priznajem ni toga Boga, ni toga čovjeka. si Dios no se ha hecho hombre, yo no reconozco ni ese Dios ni ese hombre. Samo Bog koji je ponio ljudsku prirodu, Solo aquel Dios que lleva consigo la naturaleza humana, koji je ponio ljudsku patnju, que también lleva y carga consigo el sufrimiento humano, ljudsku prolaznost, ljudsku smrtnost, también la mortalidad humana, lo pasajero de la existencia humana, samo taj Bog je istinski Bog. solo este Dios es el auténtico Dios, es el verdadero Dios. Bog koji je ponio krst, koji je Dios que ha llevado popeo na Golgotu. la cruz, que ha subido a Gólgota i koji je preko i svoga rođenja od presvete djeve i duha svetoga y que a través incluso de su nacimiento, de la Madre de Dios, preko svoga krštenja, y a través de su bautismo, preko svoga preobraženja, a través de su transformación, preko svoga raspeća a través de su crucifixión i naravno onda preko svog vaskrsenja i vaznesenja, samo taj y Bog por supuesto a través de su resurrección y elevación es el único koji Dios verdadero koji zaslužuje poštovanje que merece nuestro respeto i samo je taj čovjek y nuestra fe. Y solo aquel hombre koji je ne samo čovjek, nego je Bogo čovjek. que no es únicamente el hombre, sino que es Dios hombre, On je mjerilo i Boga i čovjeka. puede ser la medida tanto de las cosas divinas como de las humanas. I radi čega Damaski naš mitropolit Divan, ovaj naš pravoslavni episkop, nije objavio ovaj tekst. ¿Y por qué este obispo Damaskin no quiso publicar este texto? Zato što je učinilo mu se da je to radikalna kritika Le parecía que se trata de una crítica radical zapadnog hrišćanstva. del cristianismo occidental, koja vrhuni u kritici rimskog primata, u kritici y sobre todo la crítica de la primacía de Roma, dakle, u kritici
učenja Es decir, la crítica o episkopu Rima de la enseñanza que un obispo de Roma, koji je nasljednik apostola Petra, que puede ser Ali que se koji je- considera heredero del apóstol Pablo, Pedro, perdón, Pedro, dakle, ali koji je s učenjem definisanom u Prvom Vatikanskom koncilu, koji je onda potvrdio i Drugi Vatikanski y que a través de lo que enseña tanto el primer concilio vaticano como luego confirma el segundo concilio vaticano, učenjem o, según esta o enseñanza, nepogrešivosti rimskoga pape. esta enseñanza sobre la infalibilidad del Papa, Da je time uveo humanizam, jedan humanizam, esto introduce una koji especie del jeste humanismo hrišćanski, que sí que podemos considerar ali cristiano, humanizam koji u stvari daje čovjeku moć koju on nema pero sam po sebi. es un humanismo que da al hombre un poder que el hombre no tiene por sí mismo. I onda će da kaže u tom tekstu otac Justin, kaže, ako Y en este jedan texto, čovjek u Rimu, ako Justin je Popovic nepogrešiv, dice, si en Roma existe un hombre que podemos considerar infalible, onda zašto ne može biti nepogrešiv i onaj koji je u Berlinu? ¿por qué entonces no consideremos infalible al que está en I onaj Berlín koji je u New Yorku. o en Nueva York? Dakle, princip nepogrešivosti Es decir, čovjeka la idea sobre la infalibilidad del hombre, de cualquier hombre, iznad crkve por encima de la iglesia, je princip koji u stvari gubi onaj kriterij koji je es un principio que hace perder el criterio istinskog poznanja Boga, del auténtico conocimiento de Dios, koje se ne daje ni jednom pojedincu. Que Bio no on- puede bio on otorgar filosof, bio on, a ningún bio individuo, on a teolog, bio ninguno, on naslednik, ne znam, siendo él teólogo, filósofo o heredero de Pavla, Petra de Pedro. ili naslednik, dakle, Petra, naslednik, nosilac njegovog portador de su Petrovskog primata. de su primacía, portador de la primacía de Pedro, I ono što tu ističe otac Justin govori o dezinkarnaciji el Boga padre čovjeka, Justin Krista. habla de aquí, se trata de desencarnación, como el proceso contrario a la encarnación. Estas enseñanzas, esta visión sería lo contrario, considerar, Ovaploćenje Hristovo je temelj. porque la encarnación de Svega. Cristo es la base de todo. Kroz ovaploćenje se otkriva istina i daruje se istina. Porque la čovjeku verdad i se svijetu. revela a través de la encarnación. A través de la encarnación se revela la verdad al hombre. Dodajem po znak pitanja ovaploćenje, Hristovo ovaploćenje. Poner en cuestión la encarnación de Cristo, I vratimo li se načelu da je čovjek, vraćamo se time načelu da je čovjek mjerilo. volviendo Sí, a la claro. idea que el hombre es la medida de todas las cosas, I samim tim gubimo pravi put i Llegaríamos a perder istinu i život. el camino verdadero, la verdad y la vida. Dakle, Bogo čovjek kao mjerilo svih stvari. Es decir, Dios hombre como la medida de todas las Kao cosas. davalac istinskog znanja, Como aquel que otorga la sabiduría verdadera, el to je ono conocimiento verdadero. što je već u Svetom Evanđelju zapisano. Es lo que ya las Sagradas Escrituras, los Evangelios enseñan. Ne kaže li Gospod, ko vidi mene, vidi Oca. Dios dice, quien ve a mí, ve al Padre. Jesucristo dice. Ja i Otac smo jedno. El Padre y yo somos uno.
Dakle, on je otkriva i istinskoga Boga, Es decir, Él revela al verdadero Dios učeći nas da je on i njegov i naš otac, diciendo que es el Padre tanto de Él como el nuestro, on otkriva i istinskog i pravog čovjeka, y a la vez revela al verdadero hombre, jer on je pravi, istinski, puni čovjek. porque Él es el pleno, auténtico y verdadero hombre. Prvi čovjek je stvoren da bi postao drugi Adam. Prvi Adam je stvoren El da primer Adán postao fue creado drugi para Adam. que se creara el segundo Adán. Zato naš također svetitelj našeg vremena, sveti otac Nikolaj Žički, Por eso también el Santo Padre Nicolai de Žiča, u svom katehizmu, en su catecesis, koji se zove catequismo, vjera svetih, to je tako que se se llama Vera Svetih, la fe de los santos, govoreći o dvije zapovijesti Božje. habla de los dos mandamientos divinos. Ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojim, Ama a Dios Padre con toda tu alma y con todo tu corazón, i bližnjega svoga kao sebe samoga. y asimismo ama a tu prójimo como a tu mismo, como a ti Hoće da mismo. kaže, onaj koji voli Hrista, Con esto Boga quiere čovjeka, decir, aquel que ama a Cristo, a Dios hombre, on voli pravoga Boga. ama al U njemu auténtico, i al kroz njega verdadero on Dios. poznaje ko je Bog. Y a través de esto, él conoce quién es Dios. I time ispunjava prvu zapovijest. Y asimismo, con esto, cumple con el primer mandamiento. Onaj međutim koji voli Hrista kao čovjeka, No obstante, aquel que ama a Cristo como a un hombre, voleći Hrista, on ispunjava i drugu zapovijest. amando a Cristo, cumple con el segundo mandamiento también. Jer najbliži bližnji naš je upravo on. Porque justamente el más cercano, el más próximo nuestro es Él, es Jer idéntico u a njemu Él. je prava naša ljudska priroda, Porque en Él se encarna nuestra auténtica naturaleza humana, čista priroda. pura, naturaleza pura. Ne samo onaka kakvu je Bog stvorio u početku, No únicamente como fue creada por Dios inicialmente, nego onakva priroda kakvu je oblikovao sam Logos Božji kada je primio na sino sebe. también aquella naturaleza humana que fue de algún modo formada y creada por el Logos cuando aceptó la cruz y el sufrimiento humano. Dakle, Hristos je početak i kraj. Es decir, Cristo es el alfa y el omega, el principio y el final. On je punoća, Y es la plenitud, alfa i omega, da, kao što. Da, alfa y omega. da. On je taj koji nam javlja Es el que kroz nos sebe, ne kao što mi javljamo. comunica, Él nos Kroz comunica a través de svojim sí mismo Boga i koji isto vrijeme otkriva nas same A i Dios našu prirodu. y a la vez también nos revela nuestra propia naturaleza delante de nosotros, a Onog trenutka nosotros. kada mi ljudi, En el momento Ako se cuando zvali nosotros, humanos, kada mi mjerimo sobom, samo sobom, llamados cristianos, por ejemplo, si nosotros solo con nuestra naturaleza sami sebe i medi- život oko sebe, medimos nuestra propia vida y lo que nos rodea, si cogemos solo a nosotros como la medida de las cosas, mi se ponovo vraćamo, isključujući pritom naravno Hrista, mi se ponovo vraćamo onom načelu retrocedemos da je čovjek mjerilo al principio, svih retrocedemos stvari. Sam za sebe čovjek al je mjerilo. principio que solo el hombre es la medida de todas las cosas. I to je ono što je primijetio otac Justin u tom svom tekstu,
Inače, Y es lo to que je jedno od osnovnih učenja svetih otaca crkve Hristove. notó el padre Justin Popovich. Es una de las enseñanzas no solo que encontramos en este texto suyo, sino de los padres de la Iglesia, los santos padres de la Iglesia. Dakle, to je odricanje Boga onako kako se on nama javio. Es decir, la negación de Dios tal como Él nos fue revelado, como se nos reveló. I to je ono, to je put kojim je krenula hrišćanska evropska civilizacija. Y es el camino que escogió la Iglesia cristiana occidental. Onaj ko je čitao Dostojevskog i njegovu Aquel que ha leído a Dostoyevsky onaj razgovor velikog inkvizitora y su famosa conversación que sitúa en Los Hermanos sa Hristom Karamazov, koji se pojavio, la leyenda del Gran Inquisidor, un episodio donde Dostoyevsky nos explica que Cristo ha baja a la tierra. dakle, ko je čitao dakle, Dostojevskog, on zna da onaj razgovor, dobro ga se sjeća, kad kaže veliki inkvizitor, Es una conversación, ti si nam dao vlast. en esta conversación que recrea Dostoyevsky, el Gran Inquisidor Ti si aparece nas con ostavio Cristo za svoje naslednike. Tú nos has dado el poder, le dice Los Gran hermanos de Inquisidor. Cristo. El Gran Inquisidor le dice a Cristo, nos has dejado, aquí has dejado que fuéramos herederos tuyos. Šta ćeš ti nama više? Ti ¿Por si- qué has venido aquí a estorbarnos? Le dice mi el Gran te više ne Inquisidor trebamo. Mi a smo oni Cristo. koji smo No te koji vlasti, necesitamos. koji ćemo Nosotros da upravljamo sudbinom svijeta svojom sudbinom. hemos cogido el poder humano Idi y od nosotros ya nas. vamos a espabilarnos sin ti. Vete y déjanos, no nos estorbes. I otprilike negde u tom pravcu se kreće ocu Es, Justinu, ali según ja el mislim padre da Justin bi o tom Popovich, njegovom trebalo razmisliti dobro o tom njegovom el camino shvatanju. que él reflexiona en aquel momento, pero también podríamos hacerlo nosotros ahora, acerca del camino que ha cogido, que había cogido y que ha cogido el cristianismo en Occidente. Da time u pravac kojim se kreće savremeno čovječanstvo, Y no solo el cristianismo, sino la humanidad contemporánea, humanizam, hrišćanski humanizam, porque el humanismo cristiano, sekularizovani humanizam koji je u suštini secularizado, potiskivanje Hrista kao bogočovjeka, que en su zaboravljanje esencia da je on postao čovjek quiere olvidar a este i da Cristo, je on konačna mjerilo svega. a esta postojećeg. dimensión humana de Dios, de Cristo, que es la medida de todas las cosas. U Europi se to prvo pojavilo, jedno takvo shvatanje, već pojavilo se kod francuskih enciklopedista. Y a los enciclopedistas u franceses en filozofskom la shvatanju deizma. época de la Jeste, Bog Ilustración postoji, ima njega, en ali Occidente, svijet i čovjek i ljudska istorija, one se kreću svojim. la filosofía occidental lo Svojim planteó zakonima. ya en aquella época, hablando, bueno, a través del concepto del deísmo, A onda polako to je već prešlo i ušlo je, čak je ušlo i među same hrišćane je y to poco a ušlo. poco esto ha penetrado también en la teología cristiana. I to je do suštinskih problema Y esto es uno de los savremenog- problemas savremenog esenciales hrišćanstva del cristianismo actualmente i savremenog čovječanstva y también del mundo de la i humanidad savremene contemporánea euroameričke civilizacije. y también de la civilización occidental, europea y norteamericana. Pomenuli smo vladiku Nikolaja. Hemos mencionado a Vladika Nikolaj. On je bio u Dachau za vrijeme Drugog Él svjetskog durante rata. la Segunda Guerra Mundial estuvo en Dachau, en el campo de Zajedno s- concentración de Dachau, Zajedno sa našim patrijarhom Gavrilom. y junto con nuestro patriarca Gavrilo, I on je napisao
na toalet papiru je pisao u En Dachau papel jedan higiénico. spis koji se zove Kroz tamnički prozor. Allá escribió un texto que se llama A través de la ventana de mi celda. Jedinstveni, rekao bi, spis možda baš u 20. vijeku. Creo que es un texto único en el siglo XX. U tom svom spisu Vladika Nikolaj, Y en este texto, sudeći po onome šta se događa u Europi, hrišćanskoj Europi, viendo lo que está sucediendo en la Europa cristiana, dakle to je vrijeme fašizma, to je Estamos vrijeme hablando- s druge strane i bolševizma, de la época del fascismo y por otro lado también en la Unión Soviética del bolchevismo, osjetio je da Europa takva kakva se projavila u praksi, sintió que esta Europa, tal como se revelaba en la práctica de la vida de aquel momento, da ona prestaje da bude hrišćanska, que deja de ser cristiana pa će da zapiše da je pobožnija y escribió entonces islamska Arabija que incluso la Arabia islámica es donde había más fe od bijele demonije, kako je on naziva. auténtica que de lo que él llamaba el demonio Naziva blanco. u tom trenutku tu i takvu Evropu bijelom demonijom. Él denominaba a Europa de aquel momento la demonia blanca, el demonio blanco. Upravo, nema Boga, Es decir, Dios ha desaparecido, nepogrešivi Hitler i Mussolini, el infalible Hitler y Mussolini oni stvaraju novi poredak svijeta. crean un nuevo mundo, un nuevo arreglamiento del mundo. Jer čovjek je onaj koji drži svoju sudbinu u svojim rukama. Porque es el hombre que crea el destino y todo lo que sucede. I u tom pravcu se kreće, u duhu tog i takvog humanizma se kreće Y en očevidno la dirección de este humanismo así concebido se encamina se kreće savremeno čovječanstvo. el mundo de hoy. A nosilac toga Desarrollado. duha nije Y islam, el portador de este espíritu no es el Islam, jer islam ima mnogo mana i nedostataka. Porque ali podemos dan decir danas on ima osjećanje živog prisustva Božjeg que el u Islam tiene istoriji. muchas cosas que podríamos observar y criticar, pero siempre tiene el sentimiento vivo acerca de la presencia de Dios. Osjećanje koje se sve više i više gubi upravo u Que es un narodima, sentimiento u civilizaciji koja sebe smatra que se va perdiendo, hrišćanskom que se va perdiendo en en muchas partes I koja del se mundo temelji na y koja se temelji na hrišćanstvu. muchas naciones que se consideran basadas en el cristianismo. Evo recimo, konstitucija Evropske unije, Por ejemplo, la Constitución de la Comunidad Europea, koliko se sjećam, da li Papa Jovan Pavle II si no me equivoco, el prije Papa njega, Juan Pablo II, el anterior, Pavle VI tražio je, zahtjevo da uđe u konstituciju, makar pidió da se Europa temelji i njen ustav, njeni zakoni se temelje na hrišćanskim vrijednostima, odnosno da uđe ime Bog. pidió que en la Constitución Europea de algún modo entrara la palabra Dios, Nije prihvaćeno to. que esta Constitución tenga algo que ver con los valores cristianos. Esto nunca ha sido aceptado I na tome se stvara savremena, ne samo Europa, y esto es lo que fundamenta la Europa moderna, la Europa contemporánea, i očevidno ona time, Europa i Amerika i svi mi smo kad govorimo o Europi, y claramente todo za este mene mundo, Europa je od Gibraltara do Vladivostoka, to je Europa, que para o mí kojoj ja es govorim. desde Gibraltar hasta Vladivostok y también los Estados Unidos, Ta Europa
je sve manje i manje hrišćanska. Vivimos todos nosotros en este mundo que Upravo sa cada vez razloga es što- menos y menos cristiano. Upravo sa razloga što sve više i više gubi osjećanje živog prisustva, živoga Boga Porque la presencia viva de Dios es lo u que se está istorijskim zbivanjima, perdiendo cada vez más u ljudskoj prirodi, u en medio de ljudskom los životu. acontecimientos históricos, actuales. La presencia viva de Dios es lo que cada vez se va perdiendo más en nuestras vidas. Zato isti vladika Nikolaj u tom svom spisu kroz tamnički prozor govori Por esto, Vladika Nikolai, en este texto que he mencionado, habla o toj takvoj Evropi da je ona pohot i pamet. que esta Europa así que describe es como una peste y Ne peste, pohot je pohot, kako bi to preveli, to je malo teško prevesti, to pohot i pamet. Pohot je desiderio, inteligencia, ¿no? nije inteligent, Ne pamet. pohot, hedonizam, da, ajde El recimo. hedonismo Da, I la inteligencija, no? Inteligencija, ali ljudska pohot i ljudska pamet, Pero la inteligencia humana y la pasión, ¿cómo se dice? pasion da pohot, to je pasion da. La pasión humana y la inteligencia humana, solo humana, Dakle, u pohot i pamet čovjek koji je ponovo ostao sam este hombre que u solo ovom se svijetu, piensa en su pasión y en su inteligencia es el hombre que se queda solo en el mundo, en este mundo, nema Boga, nema sin Hrista, Dios, sin Cristo. nema Boga čovjeka, No hay ya Dios hombre, ima samo čovjek solo el hombre. i koji je zatvoren ovim imanentnom stvarnošću. Que está encerrado en esta realidad inmanente. Nema više onostranog, nema... No nema- existe ya la trascendencia. Ono ako postoji to onostrano, ono je folklor, Si existe lo trascendente, se convierte en folclore. to su božićni običaji, Es decir, Vasquez se y trata Obichai. de Navidad y de otras fiestas que se celebran, a fiestas sveukupni ljudski život, religiosas, on ide potpuno drugim tokom. pero la drugim entera pravom. y completa vida humana se dirige en otra dirección, ausente de Dios. Da, bez Boga, bez Boga. Da, bez Boga. I čak i ne poručući, može on i da postoji taj Bog, neka ga. Y Ali bueno, aunque si Da. podemos admitir, bueno, que exista ese Dios, que se quede aquí, prije neku godinu, ja mislim 2003. bili smo u ime naše crkve hace unos años, creo que en el Efesko, Bački i 2013, ja u zvaničnoj posjeti ondašnjem papi Jovanu Pavlu II. fuimos a visitar al Papa de entonces, Juan Pablo II. Pa smo imali prilike da razgovaramo posebno i duže vremena sa Tuvimos la ocasión de kardinalom conversar Kasperom, koji je u tom trenutku bio u kongregaciji za jedinstvo con un hrišćana. cardenal Casper, que en aquel momento estuvo a favor de la unión de todos los cristianos I kaže nam, en el Vaticano. veoma dubok teolog, Es un teólogo Kasper, considerado muy profundo. hoće da kaže, mi katolici imamo potrebu za vama pravoslavni. Nos dijo, nosotros los católicos tenemos necesidad de vosotros ortodoxos. Ja ga pitam zašto. Y yo le pregunté, ¿por qué? Vi pravoslavni, vi se držite vertikale, Porque čuvate vosotros, vertikalu. los ortodoxos, estáis prestando atención y conservando la verticalidad. A mi smo u opasnosti da se izgubimo u horizontali. Y nosotros Sí, estamos en peligro de perdernos en lo horizontal. I mislim da je Kasper
duboko osjetio Yo creo que él, el Casper, tragiku modernog hrišćanstva, modernog čovjeka, sintió profundamente la koga ja tragedia, nazvam euroameričkog čovjeka. la dimensión trágica tanto del cristianismo contemporáneo y de su iglesia en Europa y en Occidente en general, en Europa Occidental y en los Estados Unidos, que lo sintió y describió profundamente. Vraća se svjesno ili nesvjesno se vraća rimskom paganizmu, helenskom paganizmu. Porque de algún modo, consciente o inconsciente, como si se volviera a la época del paganismo romano. Savremeno čovječanstvo ide putem kao da Bog nikada nije došao. Es decir, que la civilización contemporánea va por un camino y se comportara como si Dios nunca hubiera existido. I onda nije čudo što u Evanđelju se kaže da kad sin čovječi ponovo dođe, Así que no tiene que extrañarnos cuando se produzca la segunda llegada de Cristo, vjere. se cuestiona si encontrará alguna fe en el mundo. O crkvi se govori kao malom stadu, ne boji se malo stado. Y entonces cuando se describe la iglesia, se habla de la iglesia como de un pequeño rebaño. Ja sam se uvijek čudio u svoje vrijeme, tako kad sam se, tako da kažem, zanosio misijom crkve. Cuando hace tiempo, cuando todavía tenía gran esperanza acerca de la iglesia y de los ideales y su misión, misión de la iglesia, creyendo en aquella época que todo el mundo volverá a ser el mundo de Dios y de Cristo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo se describe aquí en este evangelio que se trata de un pequeño rebaño? Očevidno, Hristos, ako neko zna šta će se događati, šta se događalo. Claramente, si alguien hubiera podido predecir, on taj koji to zna. Cristo sabía lo que puede volver, lo que puede llegar a pasar, y parece ser que lo describió en ese pasaje. Jednom riječju ono što je bitno, što en una je palabra, lo que es esencial, lo más importante, za nas savremene hrišćane i za hrišćane svih vremena, para nosotros los cristianos contemporáneos y para los cristianos de todos los tiempos, jeste upravo to osjećanje živog prisustva Božijeg. Es justo este sentimiento de la presencia viva de Dios. U sveukupnim kosmičkim zbivanjima, todos los acontecimientos cósmicos de la historia humana. Ne postoji dualizam između Boga i svijeta i tvorevine. No puede existir dualismo entre Dios y el mundo, la creación. Posle ovaploćenja Logosa, después de la encarnación de Logos, Bog ne može postojati i živjeti bez čovjeka. Dios ya no puede existir sin el hombre. I posle njegova pločenja čovjek, ako hoće da bude istinski čovjek. Y asimismo, después de la encarnación, el hombre, si quiere ser un hombre auténtico, un hombre verdadero, on ne može živjeti bez Boga, ali tog Boga, no ne puede bilo existir kakvog Boga. Sin Dios, pero Dios así concebido, así explicado, y no cualquier concepción de Dios. Je to živo osjećanje živog Božjeg prisustva. Porque este sentimiento, što crkva nosi i svjedoči sobom. El sentimiento, este sentimiento de la presencia viva de Dios, es lo que la Iglesia tendría que testimoniar y enseñar. Onog trenutka kad crkva, kad mi koji smo crkva, en el momento que nosotros, que la Iglesia y nosotros que la representamos, to osjećanje, perdemos este sentimiento, onda crkva prestaje da bude crkva, mi prestajemo da budemo hrišćani. En ese momento la Iglesia deja de ser Iglesia y nosotros dejamos de ser cristianos. Sveti Božji ljudi, pomenu smo ovdje svetu Evlaliju. Hemos hablado de Santa Eulalia. Santa Eulalia y los santos. Oni su živi svjedoci živoga Boga. Son testimonios de esta presencia viva de Dios.
Njihove mošti sus reliquias, svjedoče da je Bog među nama i da je sa nama. testimonian que Dios está presente entre nosotros. Nas pravoslavne na neki način optužuju kao vi ste A los ortodoxos de algún modo nos acusan obogotoravate ljudske kosti. que estamos divinizando lo que son los huesos humanos a través de la veneración de las reliquias. Duše, poštovanje moštiju je bilo svojstveno i nama i zapadu. Aunque antes también en la iglesia cristiana occidental se veneraba también Kroz mucho vjekove, zato a través de los toliko siglos. moštiju i dan danas ima na zapadu. Por esto tantos restos, reliquias también persisten actualmente también en Occidente. Ali mi kaže da naš arhimandrit Antonije koji je u Occitani, u južnoj Francuskoj, tamo Pero como dice un archimandrita nuestro que está en Occitania, također ovoj eparhiji zapadnoeuropskoj naše crkve, que pertenece a la eparquía esta occidental europea de nuestra koji u svoje iglesia, vrijeme primio pravoslavlje sa svojom, ne znam koliko ima vjernika, 1000, 2000 vjernika. él que en su momento se pasó a la ortodoxia y tiene un millar de fieles que Pa sam bio kod njega, podavno je to bilo, bio Que sam van a kod su njega i iglesia. vidim ima mnogo moštiju tamo. entonces vi que tenía Oče muchas Antonio, reliquias, otkud muchos ove restos, mošti? huesos. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que tienes tantas? Kaže on, to meni donose mi katoličke monahinje mi to donose iz svojih Entonces me manastira. dijo que son las monjas católicas que me lo traen de sus monasterios. Pa mi kažu, mi smo izgubili, naši su izgubili to osjećanje Y za me mošti. explican que en nuestra Da. iglesia católica A one que opet- se ha perdido one esta opet costumbre imaju- de imaju veneración. to osjećanje, pa pošto mi to nećemo čuvati, dajde ti ćeš to sigurno da sačuvaš Y onako nosotras onako kako también treba. queremos que esto se conserve, pero tenemos miedo que esto se perderá y estamos seguros que no obstante tú sí que vas a ocuparte de conservar estas reliquias, por esto te las hemos traído. A šta su stvari mošti, nego živi svjedoci da je Hristos vaskrsao, Porque las reliquias son el testimonio vivo da je Bog sa nama i među nama. que Cristo ha resucitado y que está aquí en y entre nosotros, Da ljudska con y entre priroda, da nosotros. ljudska priroda čeka vaskrsenje mrtvih. Y que la naturaleza humana está esperando la resurrección de los muertos. Ako je tijelo Hristovo, koje je mrtvo bilo, Que si el cuerpo de Cristo Ako je ono que vaskrslo. murió pudo resucitar i vaznilo se na nebesa i sjedi y s se desne strane elevó Boga al Oca. cielo y se sentó a la derecha del Padre, A zašto onda i oni koji su primili Hrista u sebe, ¿por qué entonces no aquellos que recibieron el Cristo u kojima je En su interior. živi Hristos, en cuyo interior ha vivido koji su Cristo, sveti, koji su primili njega kao jedinoga svetoga, aquellos santos que le recibieron en su interior como el único santo, da njihovo tijelo, kao i njihova duša, duhovno načelo, ¿por qué entonces no esperar que no solo su alma, sino también su cuerpo svojim postojanjem svjedoče vaskrsenje mrtvih koji će doći. van a testimoniar acerca de la resurrección de los muertos que tendrá lugar? Zato kod nas zaista ima u svim pravoslavnim narodima, Por pravoslavnim esto zemljama, todos los pueblos ortodoxos, entre todos los ortodoxos, evo kod nas recimo u Crnoj Gori imamo Svetog Vasilija Ostroškog, tenemos por ejemplo en Montenegro, San Basilio de Ostrog, hiljade i hiljade njih dolaze da cjelivuju mošti Svetog miles Vasilija. de cristianos, de fieles, vienen a postrarse ante las reliquias de San Basilio. I događaju se zaista, ja sam svjedok toga. Y realmente suceden čudesa. milagros. Yo soy Ostalom, testimonio de ello. i ja sam plod čuda Svetog Vasilija Ostroškog. Y yo de algún modo he sido testimonio, he vivido una experiencia que me habla de los milagros del Santo Padre, San Basilio de Ostrog. Moja majka kada je bila u blagoslovenom stanju, Cuando mi madre estaba embarazada conmigo,
cuando me llevaba en su interior, Ona je išla pješke čitavi dan preko planina caminaba se a pokloni pie Svetom Vasiliju. a través de las montañas, estas que en Montenegro son muy elevadas, para postrarse ante San Basilio. Tamo je noćila u manastiru Svetog Vasilija, Y pasaba la noche en el monasterio, pričestila se hizo Eucaristía i vratila se kući. y volvió a casa. I moj deda kada je sreo ispred kuće preko bašte, Y mi abuelo, su padre, cuando la vio, cuando la encontró, ella caminaba, entraba a través del jardín a la casa, onda je kaže, nevesta Snaja, to što nosiš pod srcem, ako bude muško, to će biti moj pop. Bueno, no era el padre de ella, sino que era el padre de su marido. Le dijo, si lo que llevas en tu interior es un hombre, será un pope, será un monje que servirá a la To sam iglesia. saznao od majke, već sam bio na kraju teološkog Y fakulteta. esto mi madre me explicó cuando estaba a punto de acabar los estudios de la facultad de teología. Pa ona mene pita, je li dijete, šta ćeš ti sada kad završiš tu školu? No de teología, cuando estaba acabando la escuela. Entonces mi madre me preguntó, dime hijo, ¿qué vas a hacer ahora cuando acabes la escuela? Kažem, pa bit ću kaluđar, nisam ja još bio riješio da budem Entonces kaluđar. le dije, seré sacerdote, aunque todavía no lo tenía muy claro. Ona ste, nećeš ni do Bog. Nećeš ni do Bog da budeš kaluđar. Ella dijo que Dios no quiera que te conviertas en sacerdote. Da. Onda se ona, a rekao zašto, a imam 6 brata, Yo le pregunté por qué. dvije sestre. Y yo tenía Pa on 6 kaže, hermanos. Imaš, bit će od drugih 6 sinova tvojih i 2 čerke, imat ćeš unuke, Y pravnuke. 2 hermanas. Yo le Imat ćeš- dije, no sufras, tendrás nietos de otros hijos e hijas. Ma Boga mi majci je milo da ima od svakoga. Y ella me dijo, a una madre le gusta tener nietos de todos sus hijos. Onda se sjetila da mi ispriča to što je rekao. Pero entonces se acordó de esa anécdota, de lo que le dijo en aquel momento su suegro, Da će biti pop. Pa ja kažem njoj, que dará luz a un pope. ja kažem pa, ali mama ima 2 vrste popova. Ima onaj koji se ženi, ima onaj koji se ne ženi. Entonces yo le dije, pero mamá, hay 2 tipos de sacerdotes, los que se pueden Ona casar kaže- y los que no. A on je mislio na onoga koji se ženi. Entonces ella me dijo, él pensó en aquel que sí que se puede casar. Bilo kako bilo, Sea como fuera, ja sam ipak postao kaluđer yo me hice i monje moram da vam kažem da ja lično osjećam da taj njen prolazak pored moštiju Svetoga y Vasilija, yo mismo tengo que decirles que siento que este hecho que ella había ido a postrarse ante las reliquias en aquel momento de San Basilio opredelilo moj život. determinó mi vida. Dakle, to živo prisustvo, Esta presencia viva de Dios, ono što kažemo u psalmima, divan je Bog u svetima svojim. Divan je Bog u svetima svojim. es maravilloso el Dios a través de sus santos, dicen los salmos. Divan je Bog u svetima svojim. Dakle, upravo božanska ljepota Es justo la belleza, es decir que es la belleza divina, otkriva se, kao što rekao smo na početku, es la que se revela sveukupnoj tvorevini u ljepoti ovoga svijeta. en la belleza del mundo, en todo lo creado. Ne kažemo li iz psalma, nebesa pripovijedaju slavu Božiju. Los cielos nos hablan de la Dok slava, de la gloria de Dios. nebesa. Dakle, nebesa pripovijedaju slavu Es Božiju, decir, los cielos nos hablan de la gloria de Dios, ali su sveti Božji ljudi pero son los hombres kojima Bog santos, obitava. aquellos en cuyo interior Dios habita. Oni su najčudesniji živi svjedoci Son živoga Boga. son el testimonio del Dios vivo, testigos del Dios vivo. Nosioci punoće božanskog prisustva Ellos llevan su plenitud y la plenitud de su presencia u čovjeku.
Solo a través del hombre esto se revela. I zato onaj pustinjak je bio potpuno u pravu. Por esto ese hombre del Koga smo na desierto početku que pomenuli. mencionamos al principio Vidio si brata svoga, tenía razón. Has Vidio si visto a tu Boga hermano, has visto a tu Dios. pa zato i ja, evo, vidjevši Por esto vas, yo, viéndoles a ustedes, vidio sam Gospoda vi a Dios. kroz vaša časna lica A través de sus honrados rostros i kroz tu vašu čežnju y za Hristom. su necesidad, su Za Hristom Bogom čovjekom. nostalgia de Cristo, de Dios hombre, koji je zaista mjerilo. que realmente Svi es stvari. la medida de todas las cosas. Ni samo čovjek, ni samo Bog, No únicamente el nego hombre, Hristos, ni Bogom únicamente čovjek. Dios, sino Cristo, Dios hombre. A jedan od divnih svjetoka tog i takvog Hrista jeste i sveta Evlalija, Y uno de estos testimonios vivos es también la mártir Santa Eulalia, koja nas je sabrala ovdje que nos ha unido da praznujemo. aquí para celebrarla, I kroz para estar preko nje da juntos. praznujemo samoga Hrista. Y a través de ella también para celebrar a Cristo mismo. I hvala vam na strpljenju. Y gracias por la paciencia.